Manipur da Cape Chanahana Bahonarapeda, Miam na Ayaba Pida Bayaw Warep Ahum Men Pek na Sinduna Chatakiba, Mifam na Amata Oina Warep Low Cray. October ani dagi IMC na konba mafam singda building by law ngakta singi matakta ain gi oibe action lawkhalagani haina mahuti minister T.A. Shyam Kumar na lawthokre. Maihorol dagi hauna maitai singna mera gi nong mapanba khuding pangthok tuna lakpa mera chaurel haubagi thauram chanabi amadi lining laison galoina na pangthokre. Rajasri Bhaiya Chandra ki ningsing thauram pangthokpada khudong chananaba Dwarkada leiriba Swami Narayan Mandir da lam square feet lising tara ka thoklagani haina MLA PB Manekna lawthokre. Amasung malem gi mafam kayada pangthoknabagum Manipur dusu My Heart Your Heart haiba thimda World Heart Day ki thauram paksanna pangthoknakre. Mayamba khurumjari adom ni yangbiriba Impact News ni ai pinki okram na huzi pungja sifawbagi maruiba pausing miyamda pizari. Manipur da Citizenship Amendment Bill Cape Chanahana Bahonarakpada Miyamna Ayaba Pidaba Haina Iboyama Sumang Lila Sangle da Pangthokpa Miyam gi mifam da warep nari. Sangle Naduda Manipur Peoples Against Citizenship Amendment Bill Men Pek na Sinduna Cape ki matang da pangthokiba Miyam gi mifam da punna warep ahum lawki. Warep sing adugi manungda bill asiki mayokta North East Forum for Indigenous People NEFIP na changsilakpa khongjang singda Manipur miyam na amadi men pek na saugatpa awang nongpok sin batungna October ahum dagi changsin gadaba khongjang saugatuna Manipur dasu wakat mifam fam bayaw na khongjang kaya changsin bahaiba warep yawri warep loidringai gi mangoina na miyam gi mifam da saruk yakiba men pek ki convener Yumnamcha Dilip Kumar na Cape haibasi awang nongpok ki state singda Yelhomi Furup Singbu Maru Fangna Muthanana Bahona Reba India government ki Thausil Amani. Union Home Minister Amit Shah na Cape Chana Halagani Haina Nedagi Mifam da Haikiba Wafamadu Yaba Ngamloi Hairaduna Dilip Kumar na Bill Asi Chananaba Manipur da Laktuna Themba Natraga campaign Taroklabadi Hena Irang Lakani Haina Cheksinwa Thamlakli. Men pek na hanadagi hona protest tawdana oppose tawdana laiba CAB asina miyam da pirakadoriba maruena indigenous community singda north east laiba indigenous community singda pirakadoriba chaitheng aduga achauba population gi warama population gi aggression ama chathareibse masi thengnanabagi damukta khoi pundaba yade aduga mapan gi mito myancha mayam ama foreigner yauna thajala kanda akhoi gi hanana lejariba indigenous pu pungmud munanabagi thorangni haina laurakanda asingma CAB gi mayokta 3rd October dagi anam pungphana jangsen bagi achet Phireb launa bagi dang khanari Mizoram gidi amna achet Phireb lai not only civil society organization khakta natana Mizoram government na su num always oppose tawna lebanina makhoi de irang kan khalkwa targadi khambang ngamhudaba irang ama soidam ki notice lakani haina koi thajai aduga mahak ki khongjat asina themba natargana campaign oina Manipur da lakpa lake laoi to Amit Shah na mamangi da nedagi conference ta gahati da haikiba do ko strongly condemn tawi Laklibo October ani dagi JCILPS na Manipur da National Highway singda Kanglon kaina changlakpa mitop sing amadi lekai da hana dagi leiraklaba che chang yaudaba mitop singbu lekai miyam ga loina na fagatuna logi oiba thabak sing laukhatuna police ta sinabagi khongjang ama hauragani haina committee asigi convener YK Dhire na lauthokre Hiramasigi matang da Segarota leiba Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS ki office da pangthokiba paugi mifam amada Dhire na hai Committee asina haukiba English singani supna tarani thoidagi hauna lamdam asiki yelhau misingbu kanjana ba khongjang kaya lepalaitana changsinduna lakli khongjang asida misimina kaya amasu yaukre madugi mahai oina lengak asina Manipur People Bill haiba ama assembly da pass tawduna India ki president dagi ayaba pibina ba thakiba laikre adubu ngasi fawba ayaba pirakpadi laitri asigumba tanja asida tangai fadana nongmada changsilakliba mitop miyancha mayam asi thingnana ba
JCILPS na Manipur gi miyam ga loinana October gi ani da gi khongjang asi changsingadabani nakal amaromda hojik chathariba voter verification amadi driving license sabagi thabak asidasu mari lainana authorities singna thamoi sengna thabak tawbiyu haiki लेकाई लेकाई दा लेकाई की लोकल क्लब सिंग मेरा पाइबी सिंग JCLP की थौमी सिंग लोइनना अखोई लैरिबा नल लोकल सिंग असी चेक तौबगी अखोई थबक सिंग असी लाइबा अक्टोबर की तांगनी दगी अखोई मियाम गो लोइनना सेंक्शन बा होरनी हैबसी मियाम थमजेगे मकोइना लाइबसी नियम चुमना लाइबरा मकोइ सिंगसी डॉक्यूमेंट सिंग सुना लोइना रगलिब्रा हैबसी चेक तौबग लोइनना डॉक्यूमेंट सुरम दबा चे सांग सुरम दबा सिंगसी अखोई डिटेल तौरगा अखोई आइन की ओइबा थबक सिंग लौखनबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट अखोई अखोई सिंग असी सिनरकांदा आइन की ओइबा चप चाबा एक्शन सिंग लौखन लौहनबा अखोई होनरगनी Lamyanba Hizam Irabat ki hayang pangthokadoriba Mapok Kumon Thauram amadi Mahatma Gandhi ki chamaga yangkai suba Mapok Kumon Palan Thauram ki mangoinana Khwairamban Kaithel gi akoiba sit sengbagi thauram ama Mahut ki Minister Thaunawjam Shyam Kumar na luchingduna pangthokre Lakliba October ani dagi IMC na konba mafam singda building by law ngak na chataba singi matakta ain gi oiba action laukhatlagani haina Minister Thaunawjam Shyam Kumar na lauthokre ngasi ayuk anganbada mahut minister amadi mahut commissioner yauna IMC amadi fire service ki makok thongba official singna saruk yaduna sit sengbaki thabak adu chathakibani thauram aduga mari leinana minister na hai Imphal municipal corporation na konba Imphal city manungda building by law ama chatnanaba darkar leba thabak thauram paikhatle adubu law ama leirabasu hekta chatnaba hobada apanba khudong chadaba kharadi adumak mayok nei Imphal city makta masama u phana lainanaba amadi akoibagi fibam taru tanana thamnanaba building by law ngakna chattaba singi mathakta action loba hauragani haina minister na checksin wa thamki Minister na makha taraduna Imphal city manungda plastic sizinaba thingle haibasi Chief Minister masamak na lauthokraba wafamni adubu masi khudakta hekta chatnaba haubada mari leinaba authority amadi lenga ki maikaidagi khudong chadaba kaya mayoknari Leibak miyam gi mateng ga loinana plastic sizinaba sina maram oiraga aikhoi miyoibagi hakchangda cancer yauna kanba ngamdaba laina kaya nanabagi machak oi haibasi punna khangminaba changi haina Minister Thaunawjam Shyam Kumar na phongdokhi एक रूल से वाले तो बाहर है पोल लेबल आपका मीजिंग जो रूल जाऊँगे जो लेमिन जो रूल जाऊँगे आई लमन ले रहे ना कोई ना वही ना अमदी आइन ना मीजी पनिशमेंट नहीं पीपी आए कदाई भोग भोग ने संगठन भाई आगे बिजिंग से कि बिल्डिंग बाइल वॉजिंग जी शेम कांड से साइड बिल्डिंग में आमजी सही क्या तक सागी बनो कर्म तो की बनो है बाकी मतलब जब आइडेंटिफाई तो बसी सर्वे से आयाम ऑलमोस्ट लो वैसे ले कर्म एक पेनाल्टी जी कोई शेप ले एग्जिस्टिंग एक्स दा कोई तो लोकांत भजना कोई नहीं साथन में होना री अतः बिल्डिंग में थोंग लोन मकान दा थोंग से लोन सुल मकान मतलब ले चेन ताल में बा देखी मागी थी मिलन फंगे में लोन में ऑप्ट बाहर है खुद तक तो एक सेम ले ना खुद तक एक खुद तक तो हुआ था सेकंड अक्टूबर में तुम देखी सबसारे मधु सबसे एक्शन लखल Lamyan Behizam Irabot ki chamga kunga humdoi suba mapok kumon ka mari lainana Chief Minister Nongthombam Biren Singh na lamdamasiki miyamda yaifa pausel pirakli Chief Minister Biren na mahaki pausel da laikhidraba Irabat asi lamdamasiki oinadi atang misak amani freedom fighter oirambata natana politician amadi society asiba ohongba puraknana baluching lamba misak amani haina sing tharakli Biren na makhata na lamyan ba asigi chamga kunga humdoi suba mapok numit pangthokpaga loinana anauba amadi amata oiba Manipur gi mangjaramba manglalomda changsin minarasi hairakli Lamyan ba Hizam Irabat ki chamga kunga humdoilak suba mapok kumon ka mari lainana Bisnupur district ki manung chana laiba Thinungaida first district level painting competition pangthokre Roles of Loktak Lake in Manipur haiba thimda painting competition adu Angels Club Thinungai na sinduna Thinungai makha maning lekai community hall da pangthokibani district adu gi manung da laiba tongan tongan balengak amasung lana school kaya gi mahairoi singna lai yekpada athoi ehen tanaki class 5 tagi 7 amadi 8 tagi 10 fawbagi category ani thokna khaidok tuna pangthokiba painting competition adu da makok mathang takraba mahairoi singda mana oina sel amadi sakang che sing piduna pukning thawatki
लम्यान हिजम इराबत की चाम कुनगु हुमदोई सुबा मपो कुमुन ग मरी लेना मोरेदा नुमित हुमनी चुपना चथगदबा रेसिडेंशियल कैंप हौदोख्रे कैंप असी मोरे हैनौ मखोंग लेकाइदा लेबा इमा कोंदोंग लाइरेंबी हराउबुंगदा इराबत सेलिब्रेशन कमिटी मोरेना सिंदुना हौदोखी कैंप मनुंगदा लम्यान बसिना तौरंबा थबक थौरम कयागी मतांगदा खंगहनगदौरी रेसिडेंशियल कैंप अदुगी सरुक अमा ओइना मोरेगी मफम कयादा लमतु नालहनबगी थबकसु चथखी मैहौरोलदगी हौना मैतै सिंगना मेरागी नोंग मपानबा खुदिंग पांगथोक्तुना लाकपा मेरा चावरेल हौबगी थौरम चटनबी अमदी लाइनिंग लाइसोनगा लोइनना पांगथोख्रे मेरा चावरेल हौबगी मपुंग ओइबा थौरम असी लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड हयिंग खोंगबाल सिंदुना अहानबा मणिपुर राइफल्स की कॉम्प्लेक्स दा लेबा लाइनिंग थौ सनामही लाइसंगदा पांगथोखी अयुक्की मतमदा मियामगी ओइबा लाइनिंग खोंगचित अमा कंगला फावबा चटलबा मतुंगदा लाइनिंग थौ सनामही अमसुंग इमा लैमरेल सीदबकी खुबमदा मियामना अथेन पोट कत्तुना थौनी जखी लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड की पुरेन संगलाकपना लाइनिंग थौ सनामहीना इबुधौ पाखंगबदा पुकनिंग लैतना लैंगाकपा ngamnanaba थौदांग सिनखी मेरागी नोंग पानबा ngasiगी नुमित असिदगी इबुधौ पाखंगबना लाइनिंग थौ सनामहीबु इरात पहौखी मतम अदुदगी हौना ngasiगी नुमित असिबु चही खुदिंगी मेरा चावरेल हौबा हाइना पांगथोक्तुना लाकली हाइना फोंदोखी लाइन तौक सना मेनी बुदो पाखम बद पिबिगिबा लैंगाक पंगम्बा थौसिन मंगम्बा पुनिंग लैता बंगम्बा दु वाकल दो ngasi कौब नुमित सिदगे खोइना निजबा हौब नुमित नि हाददना खोइ मेरा चावरेल हौब नुमित जक्सिना पांगथोक लाकपनी मनमुना चावरेल हौबसी इचम चमना थौरम अमखक नत्तबा वाखल पुनिंग लैता बा लैपाक चा होंबा नुंगाइबा इंगना तपना मना तपना पाननबगी लाइ खुरम्बा लाइनिंग तौक सना महीदगी निजब नुमित मदुगे नुमितु निंगसिंगगा पानगे अमसुंग नुंगी परम अनिसी यावना लाइन थौ सनामी टेम्पल बोर्ड लेप्तना ngasi पांग थोरकपनी मेरागी नोंग पानबा ngasiगी नुमित असिदगी हौरगा मेरागी तरानी पानबा फावबा चथगदबा कुनगा मंगारक सुबा पंथौ संगलेंग लाइपुंग हराउ थौनी इरात ngasiदगी इम्फाल ईस्ट की सेलोय लांगमै चिंगदा लैबा नोंगपोक चिंगु थोंग मैतै लाइकोलदा मियोय लिसिंग कयाना सरुक यादुना हौख्रे लाइनिंग बहाइबसी इसाने साबुई काय खुमनबनी लाइनिंग की मनुंगदा इनात यावी लाइनिंग हाना कंसी हाइबा वाखलोन कयाना इरात थौनी असिगी नुंगी ओइबा वहनथोक ओइरी मैतै लाइनिंग योखतुना येलहौंगैदगी लेरकलबा मैतैगी फजरबा चटना लोनचत फिजे चकचा थौगलोन न चिंगबा कयागी मतांगदा मणिपुर अमदी मपानदा लैबा मैतै फुरुप की मियामदा खंगहंदुना फुरुप असिगी फजरबा मसक असिबु मालेमदा सक ताकनबगी वाखलोनदा इमालै सेम इनात लोइसंग अमदी नोंगपोक चिंगु थोंग मैतै लाइकोल सेंगपत सागत पलुपना खुसम नदुना पंथौ संगलेन लाइपुंग हराउ थौनी इरात असी चही कयागी ममांगदगी पांगथोक्तुना लाकपनी इरात थौनी असी सलाई तरेत की फिराल चिंखतुना इंगना चिकना तंगदु लैताना पानबा लेबाक अमा ओइननबा सलाई तरेत की पिबाना मांगजिन थारगा थौनीदुना निजखी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम लैबा मियोय लिसिंग कयाना अथेन पोट का लोइनना इरात थौनी असिबु सरुक याबा लाक्तुना सेनकोक सेनयाय निजदुना याइफा थौजाल पिबिननबा थौनी जखी मैतै इसै वारी जगोइना चिंबा कयाना इरात थौनी असिबु हेना मसक थोगनखी नुमित मापनी चुपना मैतै लाइनिंग मरी लेनबा तोंगान तोंगान थौसिल कया पांगथोक्लबा मतुंगदा मेरागी तरानी पानबा इरात थौनी असिगी अरोइबा नुमित्ता लाई कैथेल काबगी सिलोन पांगथोक्तुना इरात थौनी असी लोइसिनगनी मैतै हाइबै खोइसे मागी लाइनिंग मसक खंगमदबा मागी लाइसु खंगमदबा मागी लाइफम खंगमदबदगी चुम्बा लाइनिंग ताकपीबा अखोइगी फुरुप मसक ताकपीबा सनरोन सुम्बा मयामसी पंथौना ताकपीबदगिदी ngasiदी अखोइना मैतै मसक खंगजबदगिरी मेरागी नोंगमा पानबसिदा पंथौ संगलेन लाइपुंग हराउबा थौनी से कोइना पांगथोक्सबनी खुंजाउनबा लेचाउनबा नुंगाइना याइफना अवाना तादनबा कोइगी मैतै हाइबसी लैरिक लैरा थन्नबा पांगथोक्पनी लाइनिंग की तुंगदा करी लाई इनार लाई ngasi khoi maitai na lai se khangaba lain thoglamen algi ipai pu pokpa gi khoi gi sanjen sana pakhangba khoi gi salai teret hajatare algi magi meri samtai ni pan nga iba layam punamuk se khoi na masak khangaga lining lai thog se khoi na pangthoga sigi tungda khoi na inata se lakpani maitai gi lining da salba matung da maitai haiba se hingba ngamdori bani
मेरा चाउरेन हौबना लाकपदा राज्य सभा की एमपी के भवानंदनसु मणिपुर मियाम दा याइफ पाउजल पिरकली कुमहै असिना चिंग अमदी तंपाकता लैरिबा मियाम की मरकता हेना नुंगसी चानबकी मरी पुरकपा ओइरसनो हाइरी मणिपुर की निंगथौ राजश्री वैद्य चंद्र की चनी का कुनगा माथोइलक सुबा मपो कुमोन थौरम को मरी लेना द्वारका की लाइफमलेन स्वामी नारायण मंदिर दा निंगसिंग थौरम असिगी हुलन थौरम पांगथोख्रे लाइफमलेन असिदा स्क्वायर फीट लिसिंग तरागी लम निंगसिंग थौरम असिबु सिलिबा राजश्री वैद्य चंद्र कल्चरल फाउंडेशन दा खुसिनरगनी हाइना द्वारका की एमएलए पाबुबा विरंभा मानेकना लाउथोख्रे पनबा याय नुमित मंगानी चुपना चथगदौरिबा निंगसिंग थौरम असि फाउंडेशन असिना सिंदुना था असिगी कुंतरेतगी हौदुना गुजरात की लाइफमलेन कयादा चथरखिबनी हिंदू लाइनिंग चटपसिंगी सेंगलबा लाइफमलेन असिदा मणिपुर की कल्चर गा मरी लेनबा लोइसंग अमा हांगदोकनना होनरगनी हाइना मणिपुर की निंगथौ लैसेंब सना जाउबना फोंदोखी ngasi thauram aduda thauram mapu oikiba ningthau laisemba sana jaubana hai manipur gi wangmada khunda khraba maru oina myanmar bangladesh tripura amadi assam da khunda khraba maitai singda su aikhoi gi culture asibu hena mayek sengna khanganana bagi damakta anauba inot ama hapa matam oire lining asigi achan minai ama oikiba ningthau bhaigya chandra gi ningsing thaurambu laifamlen asida pangthokpada mioi kharana yaningda ba phongdokpa laibak thibani लाइनिंग असिगी लाइफमलेन खुदिंगमक्ता चतुना निंगथौ असिना पामजरंबा मणिपुरी कल्चर योखतपगी वाखलोनबु मंगफाउना हननब होटनबदा अखोय पुन्ना सरुक यामिनसि हाइना फोंदोखी ngasi thauram aduda ningthau bhaigya chandra gi ayekpa mitamda miyamna hai laikatuna ikai khumnaba utkibaga loinana thangta wari liba amadi govinda nirpan gi thaugal pangthokhi जब भी भगवान को ये धरती पे आकर 3 जन्म में 5 जन्म में 10 जन्म में इतने पाप कर चुका है उसको 84 में जाना है बाकी सब हम लोग मनुष्य बन के आए हैं मनुष्य बन के आना है कोई भी साथ में नहीं चलता है माँ बहन भैया पैसा कुछ साथ में नहीं चलता है साथ में चलता है तो मात्र इंसान का कर्म अपने शास्त्रों में कर्मों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया है तो ऐसा सनातन धर्म के अंदर जो अपने ऋषि मुनियों जो अपने को जीने का तरीका सिखा गए उसी तरह अगर हम जी लेंगे आना जाना लगता रहेगा कर्मों के हिसाब से माँ बाप मिलेगा कर्मों के हिसाब से धन मिलेगा कर्मों के हिसाब से धार्मिक वातावरण मिलेगा जो कुछ करना है सब अपने हाथ में है थासिगी सेप्टेम्बर 13 सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मराम खुमन थोखिबा लाइबक थीब थोकदोक अदुदा अवाब तारबा मियोइसिंगदा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको की प्रेसिडेंट पीएस नंदो लुवांगना लुचिंगबा अमुको की टीम अमना चेंग हवाईना चिंगबा पोचै कया पीतुना मतेंग पांगख्रे मराम खुमनदा हकथेंगना चतुना मतेंग पांगबदुगा मरी लेनना अमुको की प्रेसिडेंट पीएस नंदोना हाई थासिगी 13 मराम अमदगी मखान अनि की मरक्ता लमगी चयेतनबना मरम ओइरगा थोकिबा थौदोक अदु अमुकोनसु थमोय सेंगना नुंगाइतबा फावी थौदोक अदु कनाना चुम्मी नत्रगा कनाना लाली हाइबा वाफम अदुना तोंगाना थमलगा लुप असिना हानदगी हौना अवाब तारबा सिंगदा मतेंग पांगदुना लाकपगी सरुक अमा ओइना ngasiगी मतेंग पांगबगी खोंगचत असि लाखिबनी लोइनना मणिपुरदा लेमिना फुरुप मसेल की मरक्ता यामना तोइना येंगथिनबगी थौदोकसिंग थोकलिबा असि थोक्तनबा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगना अमता ओइना होटनामिनसि हाइना मखाताना अपील तौखी ngasi की मतेंग पांगबगी थौरमदुगा मरी लेनना मखान यूनियन की प्रेसिडेंट हेनरी के हेनीना मखाताना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा अवाब तारबा मखान सिंगीदमक्ता तंपा की लुप अमना हकथेंगना लाकपीदुना मतेंग पांगबसि यामना नुंगाई थौंग असिना चिंग अमदि तमगी मरीदा अफबा अमा सोइदना पुरकपा ngamlagani हाइखी मफम से लाक्चरीसु अखोगी याम चंबा याम ओपन माइंडा अखोगी थोइबा कांगलुप खुदिमक्तसु नुंसी चानन हिंमिनसी अखोई पुन्ने हिंमिनसी अखोई पुन्ने जाखोइमिनसी हाइबा वखललोंदुगी पांदमदा अखोई मतुंगदा सुंबा याम साथीबा कनो थोन बिदनबा अखोई कांगलुप नाकल अनिमक्ता अखोई मदुगी मरुप मपांग ओइबगी वखललोंदा अखोई शांतिगी पाउजेल अमसु पुरगा अखोई मफम से लाक्चबनी दुना मखातानसु अखोगी मणिपुरदा हिंमिनरिबा फुरुपसिंगी मरक्ता अवाना थोलकपा नेचर की बोरसु खुचिंग बेबसु मदद खोय अमुकोना मतिंग पांगनबगद मथोय सेम सादुना लेजरकली लेजखिगनी फुरुप कया
kayana pundana semliba India da mipum khuding magna Hindi bu suksoi soidana ngangadabani haina BJP na chatharakliba thawong asi aranba thawong amani haina All India Congress Committee gi General Secretary su oiriba hanagi Union Minister Mukul Wasmik na phongdokre wafam asi Nauria Pakhanglakpa Block Congress Committee na sinduna Mekola Bazar da leiba Sorai Sam Gopesor gi yumda pangthokiba booth level interaction program gi tharom amada haikibani Mukul Wasmik na makhata na haikibada BJP na India da Congress na chai humudra palakpada kari ahong ba porokpage haina hegek hangliba asi BJP asi India gi maramda khangdaba party amani haizabani Congress na ngasi faubada India da purakhiba awonba asi malem gi leiba pungnamak na khanglibani nakalamaromda BJP na hantak mapung faba state ama oina leijaramba Jammu and Kashmir bu hanthaba thaki Union Territory ani thokna khaidokhiba asi India gi puwari da ahan bani haiki ngasi gi thoram adu da saruk yakiba MPCC gi president gai khangam na makhata na haikibada Manipur da English sing ani ga supna kungani thoi da pangthokadoriba general election asida Congress party da seat homfu gi manung da seat ni fumanga da gi tadana soidana mai pak pangamgani masi maru oina hojik paliba BJP na luching ba lengak asina miyam gi thabak sing thamoi sengna tawkhidaba asinani haiki Indian culture is a composite culture. Everywhere the lifestyle is different. If someone is going to believe that they can impose a uniform lifestyle or a uniform culture on anybody, I don't think it will be accepted by India as a nation. India believes in diversity. India respects diversity. If anybody is going to try and impose unity of this type, I don't think it is going to give strength to India. Merger Agreement 1949 Manipur and India haibe hiramda nongmagi oiba khananainabaki mifam ama Thoubal District ki Wangjingda pangthokre Thoubal District United Women's Development Organization amadi United People's Administrative Council na khusam naraga Wangjingda laiba Lamding Higher Secondary School da pangthokibani khananainaba duda lamdamasigi maming leiraba human rights activist Bablu Loitongba miauna mioi kayana saruk yaki Merger Agreement 1949 Manipur and India haibe hiramda wangang kiba singna Manipur na India da tilubadagi mangjaba amadi tongjaba India da tilamdrabadi lamdam asina ngasi oirakliba phibam asi oiramoi haiba wafam kaya ama thamnaki Indian Association of Pathologists and Microbiologists IAPM gi Kuntrasuba North East Regional Conference NERCON 2019 ngasi loisinkhre Hariba conference asi ngarangdagi hoduna numit ini chupna chingmairong da leiba Classic Grande da pangthokibani Conference asi loisenbaga mari leinana organizing committee gi chairman Professor DC Sharma phongdorakpada conference asi da India ki tongan be state taret ki delegate sing amadi Mumbai amadi Tata Medical Center dagi resource person kayana saruk yaki Conference asi ki matengna lamdam asi ki doctor sing da pathology ki matangda yamna kanaba fanglagani haina phongdoki conference adu da Dr. Singh amadi PG Tauriba Dr. Kayana saruk yaki Pathology is a disease hunters. Mayamsi toraga laina si sini habadu puthok pune haba. Adan hojikti adematic advance tawgramnina masiga kopap tongnopse. Bombay de leiba, Delhi de leiba, bapu hajer beko. Karigumba Nation Conference di mapan gi USA di kai di kawi. Mohoi gi anoba moina puthok pa ikoina somda kitang yorokti mayamsi. Masi mayamsi moi laga ngang maduri ikoina muk learning ngama madigi muk kana bom leiba. Interaction sidagi the ano ume amji chati kudingi conference tawraga asolongi pathologists akoi swaita leiba pathologists masigi interaction si tawraga ano bu gyan myam se pitharamba tanjanba aikoina khangba moina khar warse koin dum piwa
Malemda lariba nupasingi hakchang fahanabagi pauzel puriba the distinguished gentleman's right haina mingthonba bike rally ama chingmairong dagi lamthakre Motor Corps Motorcycle Club Manipur na sinba bike rally adu chingmairong da laiba Hotel Classic Grande dagi Jenims ki Director Professor T.S. Bhimo na lamthaki rally asi chahi khudingi global charity event ama oina pangthoktuna lakli rally asi da saruk yariba nupa singna vintage amadi dapper sit sing set chaduna bike thauraga miyamda nupa singi mental health amadi prostate cancer gi matangda pauzel pigi Malemda khwaidagi chawba men's health organization ama oiriba Movember Foundation da charity oina panglakpa fundsing kathokani hairi bike rally asi lanthungfam Imphal West ki sangai thelda oiri Manipur Naharon Singdadi Maru Oina drug asi yamna sijanabasi marang kaibanina drug ta sangjal luraga madudagi thorak naba lanthok na naba honabada aikoi wakhalgi makhal makha yamba impact leidana magi study da health ta ma akai balai aduga ahloira matamdasu punsigi mayam ama makhal makha samasya mayam ama thengnanaba honabada amadi imung manungi bahar punaba honabada makhal makha yamba wakhalgi laina lakpa masisu ngangthoknaba ngasai gi panjariba Sydney da leiba Movember Foundation haibaduga khusamnaraga ngasi asima aikogi prithibigi 10 countries amasung more than 700 cities singda hairiba thauramase pangthoktana honajabane Matang swai se break amalawsage break ki matungda malemgi mafam kaya da pangthok nabagum Manipur da su World Heart Day gi thauram pangthok ki bagi pau amadi Manipur amasung malemgi tongan be ipau sing puduna lakchage Impact News pu mi engta duna leibiu mayam bamukhana taram nokchari bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari Malemgi mafam kaya da pangthok nabagum World Heart Day gi thauram Imphal East District ki hata da leiba Public Hospital and Research Institute ta pangthokre thauram aduga mari lenana hospital asigi chairman MD Ajat Khan na malemgi oina yengnabada heart nabagi missing asi nongmagi hengkalakli leina asi maru oina India gumba chawkhatpagi mangal lengthina phangdriba leibak singdana hena thokali India gi oina hojik miyoi koti 7-9 rom heart nabagi khudong chadaba mayoknari haina phongdokhi lakadoriba chahi anirom gi matungda leibak asida heart nabagi miyoi masing crore 10 rom yauraba yai haina akhang ahi singna panari haiba wafamsu azat na thamki thorom aduda heart kilamda khang hairaba Dr. Kayasu saruk yakhi India da mi karor 7-9 hena heart ke anabale sahi anihum gi matung dadi thoidana karor 10 muk yaura ani haina panari India gumba chakhatri balebak sidana hena heart ke anabase lahelle miam da asumnaba 29 September World Heart Day sega palasing melina miam da awareness pin bedama khosala sinjabni Society for Health and Education Pangai na susinduna World Heart Day amadi free heart checkup program ama Pangai community hall da pangthokre My Heart Your Heart haiba theme da pangthokiba thoram aduda Imphal East ki Chief Medical Officer Dr. K.S. Indra Manipur Heart Care Society ki President Dr. K.S. Kala Senior Citizen Society Khundrakpam ki Advisor Irungbam Mani yauna miyoi kayana saruk yakhi Thoramaduka Mari Lenana Dr. K.S. Kalana Haikibada Heart Asi Hakchang Yamna Maru Oiba Kayat Amani Mioi Amana Hakchang Pana Amadi Matam Sang na Punsina na Heart Asi Masama Ufa na Thamba Changi Malem gi Oina Heart Nabana Maram Oiraga Mi Sibaki Chang Asi Yamna Wangli India Amadi Manipur State ki Oina Su Heart ki Anabana Maram Oiraga Sibaki Chang Su Henkat Lakli Ngasi Malem gi Oina My Heart Your Heart Haiba Thimda World Heart Day Haina Palan Toriba Asimak Aikoi Amadi Aikoigi Akoibada Lairiba Singi Heart Phana Thamsi Haibani Heart Phana Thamna Bagidamakta Aikoi Afaba Makal ki Chinjak Chaba Yu Amadi Maikhu Sizinadaba Stress Amadi Strain Hantahanba Loinana Chang Naina Hakchang Sajen Tauba Changi Haiki Ngasigi thoram aduga mari leinana maikai adom da leiba miyam gi oiba free heart checkup amasu pangthoki tongan ba institute ki lakpa mahiroi kaya yauna miyoi kaya na ngasigi thoram adu da saruk yakhi
ꯍꯥꯔꯠꯁꯦ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯊꯥꯎ ꯅꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯁꯟꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯠ ꯐꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯆꯣꯔꯐꯣꯟ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯎꯔꯥ ꯁꯥꯐꯣꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯕꯤꯗꯕ ꯆꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯋꯥꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯆꯨꯔꯨꯕꯤ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯃ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜꯗꯔ ꯄꯔꯁꯟꯁꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯡꯁꯥꯡꯒꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠꯁꯨ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯁꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP इम्फाल सिंधुना मिशन साहसी हाइना मिंगथोनबा सेल्फ डिफेंस डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट अदुदा स्टेट असिगी मफम कयादा हांगबे स्कूल अमदी कॉलेज की महाइरोय चनी हेनबना सरुक याखी इवेंट अदुदा इम्फाल इसकी डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर रंगिताबली वाइखोम AVVP इम्फाल की प्रेसिडेंट डॉक्टर महिस्नाम प्रेमलता यावना AVVP की वॉलंटियर कयासु सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना इम्फाल इसकी डीसी ओइरबी डॉक्टर रंगिता बलीना माई पाकपा हाइबसी खुदोंग थीबा कया मायोकनरबा मतुंगदा माई पाकना थोगलकपा ngamba aduni nupi ama oina hauzik leiriba khunai asida khudong chadaba kaya mayoknari internet amadi social media gi platform chawkhalakpa sina maram oiraga miyoi amabu object oina uhalakli haiba wafam thamki nupi ama oina masa ma ufana leibaga loinana masa ngakthok janabagi kanglon sing khangba mathau tai kanglon sing asi khangbana punsi gi lambi da thengnaba khudong chadaba kaya mai pakna thengnabada mateng oigani haina phongdokhi Mental toughness is equally important. Remember, the easiest thing in life is to give up, to quit when even a hint of challenge comes up. But if you have to succeed, you need to overcome all these odds. Life will never be easy, but also remember that no one can live your life. You need to take the decisions which will be good for you. So the decisions that you have taken to join this program is one such good one. All Manipur pet successful candidates of 10th and 11th IRB Rifleman 2019 Association gingasi pangthokiba mifamna lakliba October 15 faubagi manungda written exam tawdragadi khongjang kaya changsilagani hairi Manipur da posting taba CRPF ki head constable ama masa matomta nongmaina kapsinduna leikhidreba head constable adu Haryana gi Sorli khuldagi Surender Kumar Yadav chahi kuntraga mapani mahak asi Bisnupur district ki Loktak police station na konba lamdanda leiba kuntrani thoi suba battalion CRPF ki C company da posting tabani mahak ki nupi amadi macha ani lehauri impact news na fangba pauda thaudok asing asi ayuk pung 9 ga minute kun mukchatpa matamda leikhidraba head constable aduna leiba barrack ta thokibani Surender na masada issue tauba nongmaina kapsinjabani hairi leikhidrabagi khadangda nongmai maruna panbagi dakfam leiramki thaudok asigi matangda Loktak police station na case ama lokhatuna thizinba haukhre hairi Sangai Express amadi ISTB network anina sinduna pangthokpa youth conclave exploring a better future for mankind gi ani suba tangkak ngasi Sangai Continental da pangthokre youth conclave adu hawdokpagi thoramda Fitz Handbung gi chairman How Kholet Kipgenna athoiba mitholin oikhi youth conclave asigi technical session gi saruk ama oina assistant commander Puja Ilangbamna importance of communication among the youth haiba hiram asida mahaki warol thamki loinana you can haiba hiram asida Professor L Jiban Kumar Sharma na saruk yakiba singi pukning chingsinki
Sangai Purau Kabui Khulgi Pikliba Angang Singda Taru Tanana Lainanaba Amadi Akoibagi Fibam Ngakna Thamnanaba Sangai Purau Kabui Youth Organization na Chahi Ama Mapung Farak Pagi Thauramga Mari Lainana Pauta Kaya Takpi Tambikre Sangai Purau Kabui Khulda Laiba Organization Aduki Office da Pangtopa Foundation Day Aduki Saruk Ama Oina Naha Oiriba Mahairoi Amadi Pikliba Angang Singna Yum da Changlaga Akoibagi Fibam Ningthina Thamnanaba Pauzil Sandoki Pauzil Sandokpada Natana Pikliba Angang Singna Khuladuki Mafam Kayada Ujara Kayasu Thaki Organization Asigi President Oiriba Gangmai Gangchung Puna Akoibagi Fiba Motpana Maram Oiraga Akoibada Lairiba Mioi Singda Laina Kaya Pokhali Honglakliba Mahusagi Fibam Napiriba Amadi Pirakadaba Chaitheng Singbu Lamdam Asigi Miyam Maru Oina Pikliba Angang Singda Khanganba Matam Oire Haiki Cleanliness drive asige part ama oina angang singda cleanliness ki awareness ama pibaga loinana aikhoi khun asigi manung da su plantation tozai door to door aikhoi ki awareness ki cleanliness awareness ki aikhoi campaign ama tharakpani aikhoi koibada lu nana leibigi damakta aikhoi club asisu form toraga aikhoi ngasi sahi ama sumna aikhoi chatharakpani maru oina khunda lu nana leiba asina aikhoi gi khunda su fajahalle loinana aikhoi gi haksang da su aikhoi fajahanba khatang natana aikhoi society da su leiba si aikhoi pollution free ohenba se aikhoi pamagi aikhoi asikumba thabak se aikhoi chatharakpani Malem Sanamahi Lining Mahiro Loop Kanglaipa ki Taruk Suba Mapo Kumon Ngasi Palace Compound Laiba Lamyan Wasanglenda Pangthokre Thoramasiga Mari Lainana Loop Asina Sinduna Thasigi Kungani Thoida Know Your Kanglaipa Haiba Hiram da Pangthokiba quiz competition ki Mokok Matang Tarba Singda Manama Tumien Thoki Loinana Thoramasiga Mari Lainana Kunung Isai Amadi Jagoina Chingba Kayasu Utki Malem asigi khongchat sida sanamahi lining gi phampak ama kannaba koigi piklaba purup warsu ariba lining ama oibani phampak ama chauna kalhaudraga di mutkiba yabagi akiba le sina koigi mahiroi oiba matam asidagi haksang se akoina sanamahi lining gi damakta prepare torga koi itlaga tungi yumbi ama semnaba koi phampak ase semgachabani khai thigainabagi wasu leite leisu leiroi adubu mokoigi ju chawkhat chasino akoigi ju chawkhat ke akoigi chawkhat pasida mayam su mateng pangbiu mokoigi Lining du Sakhachabasu, Akoinasu Mateng Pangsage, Akoidasu Mateng Pangpius. Bisnupur District in Nambol Maibam Lord Paching Khong the Laiba Imphal Peace Museum Design Taukiba Suresh Huidrom da India's Best Architectural Design Project 2019 gi mana pirakle Indipul Thobu Oiduna Pune gi Hotel Conrad ta ngarang numidang pangthokiba India's Best Design Award 2019 da Best Architectural Design Project 2019 gi mana asi Suresh ta khusinakibani Imphal East ki Khurai Salanthong dagi Suresh asi Bengaluru da chahi tara mangarom interior architecture oina thabak tawramlaba matungda Imphal da tholaktuna masagi oiba Huidrom design hangdoktuna thabak tawba hawrakhibani Manipur Khunai asida ngasina hena irabat kumba luchingba singi darkar oiri haina chorus repertory theater gi chairman oiriba Ratan Thiamna phongdorakli Naharul Sahitya Premi Samiti na sinduna Jain Manipur Dance Academy gi auditorium hall da chatliba chahi asigi oina samiti asigi mana lanthokpagi thoromda wafamasi phongdokhibani thorom aduda athoiba mitunglen oikiba Ratan Thiamna makha taraduna state asida lairiba mioi singna haukiba thaudo wathok kaya asi yamna lumna sulaude ningsu ningsingnade ngasidi globalization gi Safuna maram oiraga mioibagi amadi mioiba khunai asengba masak khangdraba nungsiba mangkraba maikai khangdraba khunai amagi fibamda lakle luchingba laibra laitabra mafamaram khanghandre haiba wafam phongdokhi Thoramaduda Naharul Sahitya Premi Samiti ki former president Professor Polem Navachandrana Manipur Sahitya amasung Iravat haiba hiramda wangangki chaliba chahi asigi oina jananeta Hizam Iravat mana 2019 amadi Khaidem Pramodini mana 2019 mathang sitna Thokjom Ibohanbi amadi Koizam Santi Balada khusinakhi Manipur society da leader kana leader ki magun khang bakana leader ki magun khang pugdi ngasi
याद तोरंबे यारे जननता इरावत की माबो पॉलिटिशियन मोइना खानबदुना तोंगाना खरा खाइदोक्तन थनमगा मियाम की होइना इहो पोरपंगम किबा अदुंबा मियाम होइना लुचिंगो अमा होइना माना तौकिबा मयाम दरकार होइबा मतमदा तौकिबनी अदु ngasini hena मागुंबा लुचिंबा मा अकोई सोसाइटी से दरकार नहीं अखोई लेजिस्लेटर बले पाक्स द लुचिंबा म थोरपसिदा मागी दमक्तनी हाइदना मयाम संग सीगे होनबा हाइबा दरकार लाए मधुकी enthusiasm मधुकी courage मधुकी determination मधुकी dedication मधुकी sincerity honesty मयाम म संग थोट मयाम लो अखोई सोसाइटी से ना पीबं नमिब्रा नंदब्रा है वाहन नमा लाए नुमिनी चुपना चथागदबा तरातरुक सुबा मणिपुरी मतमिसै नुमित लमफेलपाता लैबा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की ऑडिटोरियम हॉल दा हौदोख्री अपुनबा मणिपुर मतमिसै कांगलुप अमिकना सिंदुना पांगथोकीबा थरमदुदा अमिक के एडवाइजर प्रोफेसर PH इबोयाम शर्मना राजेंद्र ओक्रम ISVS की प्रोपाइटर IS विक्रम अमदी अमिक की प्रेसिडेंट S तिजेंद्रना अथोयपा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थरमदुगा मरी लेनना अमिक की जनरल सेक्रेटरी S धनंजयना हाई लमदम असिगी चिंग अमदी तम अनिमकी अपुनबा इसै लुप अमा ओइरिबा अमिकना ngasi फावबदा हानदगी लेजरंबा इसैसिंग मसक थोकना थमननबा थौदांग कया लौदुना लाकली मखाताना सु लौखिगनी हाइखी लोइनना ngasiदगी हौदुना चथरिबा थौरमसिदा स्टेट असिदा लैरिबा कांगलुप फुरुप खुदिंगमकी इसै नोंमाइगा मरी लेनबा मिपुम खुदिंगमकना सरुक यारी हाइखी हंदक पांथोक चेरिबा थौरमसे होय मतम इसेगिदी नुमिनी सेलिब्रेशन नि अदुबो अइकोना थीम अमा यावरगा पांथोक से मरमदी अपुनबा मणिपुर मतम इसे कांगलु हाबेजे मणिपुर अपुनबगी कांगलु फुरुप पुनमकी इसे हेबे जगत अदुगी पुनबम प्लेटफॉर्म नि अदुना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा लैरिबा फुरुप कांगलु सिंग लोइनबक मखोयगी मतम इसे सिंग उतपा याबगी खुदोंसाबदु लैगनी इंटीग्रेशन द बेस तौबा पुन्ना हिंगमिनसी पुन्ना इसे संगमिनसी पुन्ना चाखोनमिनसी हाबा अदुगुंबा थीम दुदा पांथोकपा मतम इसेगे सेलिब्रेशन नि सेप्टेम्बर थाबु ममा चथगदबा राष्ट्रीय पोषण मा इंग्लिश सिंगनिगा सुपना तरा मापन ग मरी लेना ngasi ICDS प्रोजेक्ट इम्फाल इसना सिंधुना सवोंबुंग द रैली चटख्रे रैली अतुदा सगोलमांग खेवा कंपनी खेवा फुरजू पुखाव लाइफम पुखाव खाबम युमनाम पाटलौ वाखोंग उयुमपोक नोंगसुम अमदी लंबोई खुलगी आंगनवाड़ी वर्कर अमदी हेल्पर सिंह सरुक याखी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मखादा ICDS प्रोजेक्ट इम्फाल सिटी न सिंधुना ngasi आंगनवाड़ी की हेल्पर वर्कर कयाना सरुक याबा मियाम की खोंगचत अमा चटख्रे मीडिया कैंपेन हाइबा थीमदा चटखिबा खोंगचत अदु कैसामपात लेमेजम लैकाइदगी कैसामतोंग कॉन्स्टिट्युएंसी की मफम कयादा कोइना चटखी खोंगचत अदुदा मचल सुबा चिंचाक चासी केमिकल फर्टिलाइजर सिजिनबा तोकलसी सानबुंग योखतसी अकोइबगी फिवम कंसी इरम नलादा अमोत अकाई लंगथगुमसी हाइबा खोलाव कयासु लावखी Indian Dental Association Manipur State Branch na All Hairok Students Welfare Association amadi North Eastern Sporting Association Nongpok Sekmai ga punna khusam naraga nongmagi oiba lem nai ya layeng bagi camp amangasi Nongpok Sekmai da leiba Sekmai Kumbi High School da pangthokre ngasi gi lem na pangthokiba camp aduda punna yagi anaba leiba mioi chani rom layeng baga loina na hidak langtak su lem na fangan ki hairi स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की मखादा ngasi चामगा तरा हमदोई सुबा बटालियन BSF ना हैरोक पार्ट 2 की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा सिट सेंगबा की थबक चथख्रे ngasi की कैंपेन अदु 113 बटालियन BSF की असिस्टेंट कमांडेंट धर्मेंद्र कुमार ना लुचिंगदुना चथखिबनी कैंपेन अदुदा मफम अदुदा लैबा क्लब सिंगी थौमी सिंग सरुक याखी कैंपेन अदुदा नो टू प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक सेफ अर्थ हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजिनखी
Lining Thau Sanamahi Sanapung LSSP na Pangthokpa Marirak Suba Maitai Chanu English Singing Supna Taramapan gi Ahan be event Oriba Laifam Lane Chatpagi Thauram Imphal West District ki Wangkoi Dalaiba Lining Thau Sanamahi gi Sanglen da Pangthokre Ngasigi event asigi saruk yagadaba Maitai Chanu Kayana Lining Thau Sanamahi amadi event daw laisnagi mafamda Maitai Singi Chatnabiga Loinana Thauni Zaki Changdamnaba asigi makhataba event sing Manipur gi tongan ba mafam kayada pangthokigani hairi Lamding Educated Welfare Association LEWA Lamding Khumanthem Laikai bu pukning thogat po oina IRE Wangjingi principal Narengbam Rajiv Kumar na selgi tengbang pikre Panbayabadi Lewana Chaliba Chahi Ani Asida Thobal District ki Manungda Nisagi Mayokta Leptana Drive Kaya Chatharakibani Tongbra Construction and Marketing Private Limited na puthokpa Product sing down payment yaudana easy loan oina loba yana na scheme ama ngasi launch tawkre sangai purau da leiba Tongbra Constructions and Marketing Private Limited ki office da pangtokiba launch tawbagi thauramda company asigi managing director CN Tongbra na hai ngasi faubada Tongbra Construction and Marketing Private Limited na household item kaya puthokre ngasi sumakhata na Vision Pro ga tied up tawduna RO filter haina mingthonba filter makhan ama puthokle hairiba filter Yumthong Khuding da Fanganana Pandam da scheme asi launch tawpani haiki RO filter asi yum khuding gi khoina yamna easy loan oina down payment yaudana aduga akogi yumthong khuding makta phangna bagdamak isagi KYC samna harabada PAN card Aadhaar card electric recharge tawgibagi training adu khatamak sinaraga akoina loan pinana ba akoi scheme ma akoina paikhatli haribasi ngasi akoi launch tawjabani Hauzik ngasi nongmagi sanabagi pau Homfumari Suba Sarjur Chan Singh KCSI CBE Memorial League Cum Knocked Out Kang Tournament ki taramapan Suba League ta Teka Kangkhut Team B Pisum Mai Pakre ngasi Pisum Tong Oinam Lairak ta leiba Ireima Kangkhut ki Kangsang da sana kiba Kang Tournament asi ki taramapan Suba League match atuda Teka Kangkhut Team B Pisum na ahan ba half ta Panjil tara humdoi aduga ani Suba half ta na Panjen tara manga puna Panjil kunga nipan aduga KKCO Ilangbam Laikai na ahan ba half ta Panjen taret amadi ani Suba haftana Panjil tara homdoi punna Panjil kun chanba ngamki match asigi apiba matamda Teka Kangkhut Team B Pisumna KKCO Ilangbam Laikai bu Panjil nipan da maithiba pikhi Manipur gi puwari ga sagon aduna laklaba kang masana asibulamdam asigi leihauda lepa naidana Sanana bahotna zariba Manipur Kang Association gi mityeng makhada Teka Kangkhut Pisumna sinduna Pisumthong Oinam Laikai gi Ireima Kangsang da chatarakliba Kang tournament asigi hayeng sanagadaba kunsuba likta Teka Kangkhut Team A Pisum amadi Thangmoiban Team A anina lamba taunaragani Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League ta USA Khurai amadi ESU Palace Compound ani Mai Pakre Imphal East District Football Association gi mityeng makhada ngasi Khumal Lampak Artificial Ground da sana kiba kuntrani toy suba league ta USA Khurai na CSC Chanungbu Panjil Mari ahumda maithiba pikhi chatharakliba league asigi ngasi sana kiba kuntra ahumdoi suba league ta na Eastern Sporting Union Palace Compound na PRYA Khundrak Pambu Panjil Mari suino da maithiba piba ngamki kumjali sing amaga chamapan marfutara taruk dagi hauna Moirangthem Ibobi Singh Memorial Trust ki sentang makhada chatharakliba football tournament asida Imphal East District ki manung chanalaiba football team tarana saruk yari hayeng chatharakliba football league asigi makhata ba league match ani sanaragani Ahum Suba Itomcha Singh Memorial Super Division League ki ngasi sana kiba match ta TYDA Taubul Mai Pakre DSA Bisnupur na sinduna thasi ki kungani thoi degi pangtokpa hokiba Super Division League asigi ngasi DSA Bisnupur gi mini stadium da sana kiba Nipan Suba League ta NCYWO Nongsai Chiru amadi CYC Chinikon Panjil ahum chanaduna draw chatkre Football League asigi ngasi sana kiba Mapan Suba League ta na TYDA Taubul na
ट्रुकपू नंबोलबू पांजिल अमा सुनोदा माइथिबा पीबा ngamki टीम तरुक न सरुक यारिबा बिष्णुपुर सुपर डिवीजन लीग असिगी मखा ताबा लीग मैच अनि अक्टोबर गी तांग अमदा सानरगनी सोशल यंग क्लब ककवान सिंधुना चाही तरुक तगी तरानिथोय फावबदा लैबा अंगांग सिंगी ओइबा अहानबा ग्रास रूट फुटबॉल कोचिंग प्रोग्राम ngasiदगी हौख्रे ककवा लैफ्राकपम लैकायदा लैबा क्लब असिगी लंपाकता ngasiदगी हौदोकलिबा ग्रास रूट फुटबॉल कोचिंग प्रोग्राम असि था तरुक चुपना पांगथोकदबनी अंगांग सिंगी महै तंबा चटपना चिंगबा कयादा खुदोंग चानबगी दमकता कोचिंग प्रोग्राम असि चयोल अमगी मनुंगदा थांगजे नुमित अमदि नोमाइजिंग नुमित खक पांगथोकजबनी लैकाय असिगी अकोइबदा लैबा पुन्ना चाही तरानिथोय की मखादा लैबा नुपा मचा अमदि नुपी मचा यावना पुन्ना मखोय कुंथ्राना कोचिंग प्रोग्राम असिदा सरुक यारी निपान सुबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमेच्योर फुटबॉल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप ngasi पांगथोखरे मणिपुर अमेच्योर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन की मित्यंग मखादा पाचोय असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा ताकेल कोलम लैकाय की कम्युनिटी हॉल दा ngasi पांगथोखिबा चैंपियनशिप अदु हौदोकपगी अचंबा थौरमतुदा आरके फॉर्च्यून डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर आरके रामेश्वर इम्फाल वेस्ट जिला परिषद की उपाध्यक्ष एनजी बिमोला अमदी IWDABBA की प्रेसिडेंट एस जॉयचंद्र गलोइना लमदमसी की मसक नायरबा मियोय कयाना सरुक याखी ngasi पांगथोखिबा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अदुदा इम्फाल वेस्ट के मनुंग चैनल लैबा तोंगान तोंगान बा जिम सिंगदगी लाकपा मेंस फिजिक कांगलुप की सानरोय कुनगा माथोय जूनियर मेंस की कांगलुप तना सानरोय कुनगा निथोय मास्टर की कांगलुप ता सानरोय मंगा अमदी सीनियर मेंस की कांगलुप तना सानरोय निपान पुन्ना साफबा यांखै तरुक न सरुक याखी Manipuri mapang kaya kaya konan gym mahangna masamu phobana injan beijing the society ma leina ko honaga masi body building kambus asumur impact ma pibna asumur role ma lagu masi Manipur punai sibo masi apne tinari ba ikui kitna konan mapan sapu ganti sansan dari ba drug pilla kaya asli kantong amini mapa masamu phana tinjan beijing na अफबो वखल बना हां कया pada asumur phobang ma lagu masi body building masana asina oye Ahan Under 15 Rapid Chess Tournament 2019 Uripok Talaiba Salai Chess Academy ki holda ngasidagi hodokre Salai Chess Academy sinduna chahiya machupna tha khuding ki chatharakliba Ahan ba Under 15 Rapid Chess Tournament 2019 asida Manipur gi mafam kayadagi lakpa sanaroi kunga mapan saruk yari ngasi ki tournament asi hodokpagi thoramatuda Salai Holdings Private Limited ki Vice Chairman Ilangbam Brojendro na hai हौरक्लिबा अंगांग सिंगबु मपुंग फाना सेमगत पाहाइबा सिदा तोंगान तोंगान बा मचा कया अमा चंगी मचाक सिंग अदु निंगथिना पीबा ngamnabagi pandamda Salai Chess Academy na linkhatkibani haiki ngasidagi hauduna chathariba Rapid Chess Tournament asigi director na Aribam Mohindro Sharma amadi chief arbiter na Yambem Dhanavir na oiri sigi mapam asidi aikoi gi tamhamne अखोइना तम्मा मतमदा अखोइना प्रैक्टिस तौबा मतमदा अखोइना सोइगिबा लानकिबा यावरसु मफम सिदती लोइनमक चुमथोकनबा याय सिदगी अखोइ चुमथो सखिगदौनेबा अदुना हयेंग फिल्ड तारकपा मतमदा फिल्ड थोकला मतमददी कैदौरकदगे हाय कांदा आइगी चुमथोकनबी मफम दैरोय अदुना सोइबा लानबसे कदाइदा सोइहौगदगे कदाइदा लालहौगदगे कदाइदा चुमथोगदगे हायबा तारगदी आइगी हौरकफमदुदा हाना चुमथोगदौनी आइगी हौरकफमदुदा हाना मधुकी असोइबा आराम मैम सिंह तो हाना येंगौगदौ अरोइबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमुक हना मियामदा थमजरी मणिपुरदा केप चनाहननबा होनरकपदा मियामना अयाबा पीदबा यावना वारेप अहुम मेन पेकना सिंदुना चताकिबा मिफमना अमता ओइना वारेप लौख्रे October अनीदगी IMC न कोनबा मफम सिंगदा बिल्डिंग बाय लॉ ngaktaba singi matakta ain gi oibe action lawkhalagani haina mahut minister TI Shyam Kumar na lauthokre
मैहौरोलदगी हौना मैतै सिंगना मेरागी नोंग पानबा खुदिंग पांगथोक्तुना लाकपा मेरा चावरेल हौबगी थौरम चटनबी अमदी लाइनिंग लाइसोनगा लोइनना पांगथोक्ख्रे रुवासी बैग्या चंद्रगी निंगसिंग थौरम पांगथोक्पदा खुदोंग चाननबा द्वारकादा लैरिबा स्वामी नारायण मंदिर की लम स्क्वायर फीट लिसिंग 10 कथोक्लगनी हाइना एमएलए पीवी मालेकना लाउथोक्ख्रे अमसुंग मालेम की मफम कयादा पांगथोक्नबगुम मणिपुरदसु माय हार्ट योर हार्ट हाइबा थीमदा वर्ल्ड हार्ट डे की थौरम पाक्सना पांगथोक्ख्रे